الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü cuma gününüzler mübarek bolsun. Ötken cumada Allah Taala'nın taqdirine, hükmüne razı bolu, Allah Taala'ga muhabbat koyu jönünde bayan kılganbız. İnşallah bugün de oşonun ulandısını olap ketebiz. Ve ca'a Arabin ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya Resulallah mata sa'a. Bir kişi gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Ya Resulallah, kıyamet kaçan bolot dep soradı. Qala ma a'tatta laha. Peygamber aytdı, sen kıyamatqa nimeni dayardadың dedi. Özü dayargerçiliğin bar mı? Dayar mısın kıyamet bolğanğa dedi. Sorap kalıpsın dedi. Şunda al kişi aytdı. Yok, men kıyamatqa dayardal emesmin. Men namazdale köp okuayman. Oruzdale köp qarmawayman. Zikirdale köp çalbayman. Ançalık dayargerçiliğim dele yok. İlla enni uhibbullah ve rasulah. Şunçalık ile menin amalım Allah Taala'nı jana anın elçisini öttü жақсы көрем. Bolğan muhabbatim Allah Taala'da jana Rasulullah'da dedi. Şul ile men amalım dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Al mar'u ma'a man ahabba. Anday bola turgan bolsa, her bir adam özünün жақсы көрgeni menen kıyamet günde bolat dedi. Sen demek muhabbatin Allah'da olsa, Allah'ını жақсы görsen, anın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жақсы görsen, kıyamet gününde oşolarından bolasın dedi. Oşonduktan biz en birinci algaç muhabbatımızda Allah Taala'ga, anın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyuşumuz gerek eken. Oşondan keyin biz Peygamberimizden Allah Taala'nın bendesi olam, Peygamberin ümmeti olam dep doğulasak, жақсы Tura keletken de. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك. Anas radıyallahu anh aytat. Bu sözü algandan keyin oşol jerdagi musulmanlar şunçalık kuvandı, hiç bir anday kuvangandары yok ele deydi. Demek 5 vakt namazda okup, bir ay orucunu karmap, Aşça namaz oqqani köp bolbasa dele, aşça köp oroza qarmabasa dele, aşça köp zikirler çalbasa dele, biroq jünide tünü günü Allah'ın muhabbeti, Peygamber muhabbeti olsa, inşallah kıyamet günü Allah'ın rahmeti da Peygamberin koşnası olup turuşuluk ümiti var eken de. Qalal Hasan man arafa rabba ahabba. Hasan radıyallahu anh aytat, kim Rabbisini jaratquvchisini bilse, albatta onu жақсы көреді. Özün jaratquvchisini tanıgan adam, albatta özün jaratquvchisini жақсы көреді. Albatta bizde Allah Taala жоқ жерден jaratsa, akıl verse, tüs verse, ömür verse, bala chaqa verse, muhabbatda anday zatqa bermey, kime qo'yamiz onu muhabbatda? Özünün Rabbini tanıgan adam sözsüz Rabbiga muhabbat qo'yadi. Ve man arafat dunya zahada fiha. Kim dünyanın ziyanlığını bilse, dünyadan kaçat. Dünyaya köp muhabbat koyuyor. Dünya sebebi şu dünyada biraz faydası etiyet, ahirette faydası işi kıyınırak. Biroq şeriatın ko'rsatmalari menen zakatını, ushurunu, qayrasanı qilib yurgan bolsa, oşol gana fayda. Alar berбеген bolsa, al dünyası qayrala özüge düşman boladi. Qala Abu Sulaymon Darani İnne min halqillah halqan ma yashghuluhumul cinan. Abu Süleyman Darani bu öte bir ulu kişi, oğla kişi olgan, bu aytat. Allah Taala'nın kebir şunday bendeleri var, alar bir iş menen deşi yok. Tünü günü Allah, Allah, Allah dep muhabbati, oyu, fikri, maksadı Allah bolup turaveradi. Bir işe kirvey vanın işi de yok, esi de yok. Mana bular Allah Taala şunçalık kızıkan, şunçalık muhabbat koygan, qalaverse bir iş menen de deşi yok deydi.
Al endi kebir bendeler var. Ve ma fiha minen na'iman. Ve keyfe yeşgulun an hubbid dünya. Kebir adamlar var. Ondayça aytganda hazırkı zamanda köpçülük ile bardığız ile dünyaga muhabbat koyuyoruz. Anam bu dünyanın muhabbattan biz özüdü alıp kaçıp kantip Allah Teala koyuyoruz. Çınık Allah'a muhabbat koyganlar bir işke de muhabbat koyup etken. Bir gana Allah Teala muhabbat koyup etken. Yine bir işke muhabbat koygandan keyin biz dünyaga muhabbat koya turgan bolsak, Allah Teala koya turgan muhabbatız kalbay kalat eken da. Anna İsa aleyhisselam mara bi salasin nafarin kad nahalat abdanuhum ve tagayyarat alvanuhum. İsa aleyhisselam bir yerde toğda seyirlep ketip atıp 3 kişinin aldan ötüp kaldı. Bir yerde 3 kişi taat ibadat bilen halek bolup жатқан eken. Rengleri sargarıp, deneleri arıktap, öt arık bolup kalgan eken. Biroq tünükün ibadatda жатқан eken. İsa aleyhisselam aların alına kelip salam berip soradı. Sizler munçalık ibadatqa berilipsiңер. Qalaverse tamak menen de işiңер жоқ, el menen de işiңер жоқ, bala çaqa menen de işiңер жоқ. Arıktap ketipsiңер, dağıle taat menen, taat ibadat menen alek bolup jüresiңер. Sizler munday darajaga emne jetkizdi degende, al xawfu minan nar. Sebebi biz dozoktan öte korkobuz. Dozoktan korkup jürüp, dozokka düşüp kalbaylık dep, tünü günü ibadat kılabız dedi da. Degende İsa aleyhisselam aytdı, hakkun alallah ay yu'minal haif. Anda ola turgan bolsa, albatta Allah Taala selerden korkkan nerseňerden aman saktaydı. Dozokta şunçalık korkup, bar joktan azrap ibadatından alek bolsaňar, inşallah oşol korkkan dozoňardan Allah Taala seleri saktaydı dedi. Jana jolunu ulantırıp, narrak barıp, jana bir 3 kişini kördü. Alar da tünükün ibadatından alek bolup, murdagılardan arıgırak, murdagılardan alsızırak bolup ibadatından olturgan eken. Alardan da İsa aleyhisselam soradı. Seler munçalık ibadata kızıktıňar. Ne sebepinen kızıktıňar? Dünyaga da köňül burupapsyňar, elge de köňül burupapsyňar, üy bölüge de köňül burupapsyňar, ibadat kıla köňül burupsyňar degende biz beýişke ötte kızıgabız. Beýiş degen nerse şonday jırgal nerse. Oşonday beýişke jetsek eken, Allah Taala nasip etkise eken dep, oşonu tilek kılıp tünükün maksadımız ibadatta. İbadatla oşa beýiş tileýiz dedi. Şunda İsa aleyhisselam aytdı, hakkun alallah ay yu'tiyakum ma tercun. Oşonday bolsa, sizler maksadyňar beýişke kiriş üçin şalyk ibadat kıla turgan bolsaňar, albatta Allah Taala sizlerge oşol tileýiňerdi soragan beýişdiňerdi Allah Taala beret dedi. Jana joldoruny ulantyrıp arrak bardy da, oşonday 3 kişi dagın murdagılardan ağırıp, aldan kalıp, renkleri sargarıp, birok şunday betleri nur çaçılıp durat. Tünükün ibadatta. Bulardan da İsa aleyhisselam soradı. Seler munday darajaga, munday ibadatga ne sebepten munçalık kızıgıp atasıňar? Sebep nime dediler? Nuhibbullah azza ve celle. Biz Allah Taala'ga muhabbat koygonbuz. Hiç nerse jüregimizde yok. Bir gana Allah Taala var. Dünyada yok, üybülöde yok, elde yok bizim jüregimizde. Bir gana Allah Taala var. Bir gana Allah Taala muhabbati var. Şu Allah Taala'nın kıyamet günü bir köröwken biz, süýgen jaratgıwçybız kıyamet günü bir köröwken biz dep, tünükün ibadat kılıp Allah Taala'nın telep şölün köre jatabız dedi. Faqala antumul muqarrabun, antumul muqarrabun, antumul muqarrabun dep İsa aleyhisselam 3 jol qaytalap aytdy. Anda seler Allah Taala'ga en bir jakyn, jakşı görgen bendeleri ekensiňer. Anda seler Allah Taala'nın en bir jakyn, jakşı görgen bendesi ekensiňer dep 3 jol qaytalady. Mana misaly
бейіштен үміт қылғандарға да, дозоқтың қорққандарға да бұл сөзді айтпады. Аллахқа мұхаббат қойғандарға шул сөзді айтты. Демек, ең бір амалдың күштігі Аллахқа мұхаббат қойыш екен. Қол Абдул-Вахид ибн Зайд, марарту биражылын қоймен фиссалж. Абдуллах ибн Зайд айтады, мен бір күн, қыштың күніде кетіп алсам, бір жерде қардың үсті бір адам намаз оқытады екен дейді. Өте суық. Ал суықты ешқандай сезбей, байқамай, қадимгідей шашпай намазын оқып атады. Фақулту, ама тәжіліл барды. Қарап тұрсам, көп уақыт намаз оқыды. Мен мұздап кеттім, мен шыдамай кеттім. Ал шашпай намазын оқып атады, суықты да білмейді. Отыра берсем, кешке шейін намаз оқығандай. Анан шыдамай анан сұрадым. О тақсыр, сіз мұздабайсыз бі дедім. Суықты білмейсіз бі дедім. Десем айтты. Ман шағала хуббуллах лам яжидил барды. Ким Аллах Тааланың мұхаббаты менен әлек болған адам, ал суықты да білмейді, ысық та білмейді, ору да білмейді деді. Аллах Таалаға мұхаббат қойған адам, ошонымен әлек болып, ештекені байқамай қалады, сезбей де қалады деді. Ана Аллах Таалаға шын мұхаббат қойған адам, суықты да сезбейткен, ысық та сезбейткен, ашқашылық та сезбейткен. Tut al-umama yevmal kıyamet bi enbiyaihim aleyhisselam. Kıyamet günü olğanda her bir adamdı özlerinin peygamberine çakırladı. İsa'nın kavmi bir yaka çıksın, Musa'nın kavmi bir yaka çıksın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavmi bir yaka çıksın deyip, hepsini bölük bölük peygamberin adını aytıp durup bölük deydi eldi. Biroq alar Allah Taalaga ançalık muhabbat koybay, namaz okup, oroza karmap, kayresan kılıp жүрген adamdardı, oşontup Musa'nın kavmi, İsa'nın kavmi, Muhammed'in kavmi dep çakırladı. فَاِنَّهُمْ يُنَادُونَ يَا اَوْلِيَا اللّٰهِ حَلُمُّ اِلَى اللّٰهِ Allah Taalaga muhabbat koygan adamdardı, o Allah Taala'nın velileri, Allah Taala'nın oğliyaları, Allah Taalaga жақын болған bendeleri bir yaka çıkıla dep, mıntıp çakırladı deydi. Kim Allah Taalaga muhabbat koygan bolsa, Allah'ın жақын bendeleri dep çakırladı. Ana bul, فَتَكَادُ قُلُوبُمْ تَنْخَلِعُ فَرَحًا. Başka ümmetlerde peygamberin adını aytıp çakırıp, akırda kelip, kebirlerde Allah'ın жақшы көрген bendeleri dep çakırgandan keyin, oşol Allah'ın жақшы көрген bendeleri bul sözді uğup alıp, sүйüngöndüğünün kala verse yürekleri oradan çıkıp ketkidey oladı deydi. Oşonçoluk suyunup kursan bolup, anan çıkışat deydi. Mana bul, Allah Taala muhabbat koysa, daim özgöçe olup, elin arasında özgöçe olup, derecesi de başkaça olup, atı da başka olup duratken. Al-mu'minu iza arafa rabbah azza ve celle ahabbah ve iza ahabbahu akbala ileyh. Mu'min adam negizi Rabbisini bilgenden keyin, Rabbisi kim ekenini bilgenden keyin, albatta özünün Rabbisini жақсы көрөт. Özünün Rabbisiga muhabbat koyot. Muhabbat koygandan keyin oşo Rabbisiga qayrilat. Qanday iş bolsa Allah Taaladan sorayt. Qanday iş bolsa Allah Taaladan köröt. Bardyk iş Allah Taaladan bolat dep, büt bardyk vücudu menen Allah Taala qayrilat. Ve iza vecede halavatal iqbal ileyhi lem yanzur ila dunya bi'aynil şahva. Emiş o Allah Taalaga büt qayrilgandan keyin jürегинен berilgenden keyin al adamda bir şunday özgöçe bir iman, ixlas, yaqin payda bolat. Oşono yaqin payda bolgandan keyin al Allah Taaladan başkaga takıl köngür burbay koyot. Dünyaga dele kızıgı menen karabayt. Karasa da özgö kerektүү nersege karayt. Biroq kızıgı menen karabayt deydi. Mana bul Allah Taala muhabbat koygan, şul darajaga çeyin boluşu mümkünçülüğü var. Qal Yahya ibn Muaz,
misqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ileyye min ibadet seb'ine sana. Жүрегіңді бір кичине қыпындай Аллах Таалаға болған мұхаббатың болса, ошол мұхаббат, қыпындай мұхаббат 70 жылдық таат ибадаттан жақсырақ дейді да. Ана біз қанша алхамдулилля қолдан келешінше ибадат қылып атабыз, бирок сөзсүз Аллах Таалаға өтө бір мұхаббатты қойышыбыз керек. Мисалы дүниеде ең бір әрбір адам жақсы көрген нәрсесі болады, жақсы көрген адамы болады. Ошондо эң бир жакшы көргөн нерсебиз, затыбыз биз Аллах Таала болуш керек. Ошондо Аллах Таалага жакшы көрүүбүз, мухаббатыбыз болсо, ибадатыбызда ошончолук сооп артыгыраак болот экен да. Анан жөнөкөй эле тур намаз окуй берсек, ошо карздан кутулабыз, сообу бир өлчөнү, ченени болот. Эгер эми ибадат кылганда, намаз окуганда Allah'ım meni, Rabbim beni şunda namaz okunga buyurgan eken. Ben şu Allah'ımdan buyruğunu atkarayın. Allah'ın buyruğunu atkarbayın, men nime kılatlım, nimeni atkaratılım degen jakşı muhabbatlar koyup, jakşı oylar menen ibadat kılsa, anın soğubu 70 yıllık taat ibadatın soğudan da jokorrak bolat eken. Misali, İsa Aleyhisselam bir gün bir yerde ketip atıp, bir ünkürde bir ibadatçıl adamdı ibadat kılıp jatkanını gördü. Al oşol jerde 70 yıldan beri ibadat kılatken. Tünü günü. Übüle debey, dünya debey, el debey, toğa çıkıp ketip 70 yıldan beri ibadat kılatken. İsa Aleyhisselam körüp kalıp aytat, ya İsa deydi. Siz paygambarsız. Allah Taala'dan bana sorap berseniz, kichine muhabbatdan men жүрегіме салып қойса екен дейді. Mana al kişi misal 70 yıldan beri Allah Taala taat ibadat kılat. Dünya deveydi. Bala çaka deveydi. El deveydi. Albatta muhabbati var Allah'ın şonda iş kılat da. Oşondo da Allah Taala'nın muhabbati men жүрегімde толық емес. Dua kılsanız Allah Taala muhabbattan bana bir kıpınçalık olsa da жүрегіме salsın dep İsa Aleyhisselam'dan sorangan eken. Anan İsa Aleyhisselam jarayt dep Allah Taalaga dua kılıp, şu bendenge biraz kıpınçalık bolsa da жүрөгү muhabbattan salıp koyçu degen eken. Şu duanı kılıp koyup, anan İsa Aleyhisselam ötüp ketip, bir 3-4 günden kayra oşo jolundan kaytat eken. Kaytıp kelse, bayağı ünkür buzulup, çaçılıp, buzulup jatat eken. Astı oyulup kirip ketiptir. Al kişi kayak kettiği ekendi, mınday karasa, ünkürün içinde, o çunkur jerde bir kişi bir putakka asılıp, közleri çekçeyip asmanını karap jatkan eken. Salam berse, alekti albaytken, surasa, surao berse, жооп da beribeytken. Anan taң kalıp, Allah Taala'dan soragan eken. Ya Allah'ım, bul benden neme kıldın degende, Allah Taala aytkan eken, sen soradың, sen surağыңды men atkardım. Kıpınday muhabbattan жүрөгө salıp koy dediңle, şo kıpınday muhabbat men şu bendem жүрөгө saldım. Anı kötüre albay, ünkür de jarılıp ketti, ası da oyulup ketti. Bul hazır özünü bilbeydi. Allah'ın muhabbati dep, muhabbatga berilip, iki köz çekçeyip asmanı karap jatkan közüge menden başka kim körünbeydi degen eken. Başkanın sözlüğü kılbaydı, başkanın denesi de körünbeydi, tüsü de körünbeydi degen eken. Allah Taala'ga eğer to'liq muhabbat bolsa, bir kıpındaylı muhabbat bolsa, bar joq esden çıkıp kalat eken. Oşonuň üçin biz mümkinçiligi boluşunça biraz bolsa da hareket kılıp, Allah Taala muhabbatını жүрөгүбүзгө kirgizişimiz gerek eken da. Oşonda kılgan ibadatlarыбызda öte bir tasirli, soğuk köp ibadatlar bolat eken. Ruya anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sa'ala taifata min ashabihi ma antum faqalu mu'minuna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir top sahabalar turatıla oşolardan soradı. Seler kimsinger dep soraganda, alar biz mu'mindarız dep жооп berişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanыңардын belgisi emine? İmanыңарга, imandуу ekeniңерге belgi barбы?
дегенде алар ооба дешти. Қандай анын белгісі дегенде насбиру алал бала. Башыбызга bir бәле түссө, кыйынчылык түссө, кайгы кам түссө, ага сабыр кылабыз. Алла Тааладан көрөбүз. Алла Таала тагдырлаган экен деп разы болобуз. Ва нашкуру индарха. Амындай жөн бош жүргөнүбүздө Алла Таалага шүгүрлөр келтиребиз. Түнү күнү шүгүр кылабыз. Я Аллахым, берген өмүрүңө шүгүр, берген шул бош вактыңа шүгүр деп шүгүр кылабыз деди. Ванар забимавахил каза. Алла Таала бизге кандай өкүм чыгарса, кандай тагдыр чыгарса ага разы болобуз. Жамандык болобу, жакшылык болобу башка келген ишке бул Аллахтан деп разы болобуз деди. Шунда пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Ал муъминуна раббил Кааба." Мен ант берип айтам, силер чыныгы момун, имандуу адам экенсиңер. Имандуу адам шундай болуш керек. Башка кыйынчылыктарга сабыр кылыш керек. Бош убагында шүгүр кылыш керек. Кандай иш болсо, Аллахтын тагдыры менен болуп атат деп, Аллахтан разы болуш керек. Шондо чыныгы момун болобуз деди. Бул болосуңар деди. Ман разия мин Аллахи таала бил қалил минар ризq, разияллаху таала анху бил қалил минал амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: Эгер Алла Таала силерге рызкыңарды бир аз тартып койгон болсо, азайтып койгон болсо, кичине кыйналып курсаңар тойбой жүргөн болсо, ошого да разы болсоңор, Аллахын берген рызкы ушул экен деп канаат кылып, разы болуп, шүгүр кылып жүрө берсеңер, Алла Таала силерден бир аз гана амал кылып койсоңор деле разы боло берет. Кичине намаз окуп койсоңор деле, кичине орозо карап койсоңарбы, же кичине кайыр эсен кылып койсоңарбы, көп деген амалдар кылгандай разы боло берет. Ошондуктан биз Алла Тааланын берген рызкы азбы көппү разы боло берсек, биздин амалыбызга азбы көпкө карабай Алла Таала разы боло берет экен. Инне бани Исраил калу лаху саллана раббака амран иза нахну фаалнаху ярза би анна. Муса алейхиссаламдан Бани Исраил эли сурашты. Раббиңден сурап бер. Biz кайсы ишти кылсак Раббибиз разы болот экен. Biz кандай кылсак Раббибиз разы болот экен. Сурап бериңчи, ошону айтса биз ошону дайым жасап жүрөлүк деди. Муса алейхиссалам айтты: Илахи кассами тама калу. Я Аллахым, ана коомдун сураган сөзүн өзүң угуп, көрүп, билип турасың. Шуларга мен не деп жооп берейин дегенде айтты: Я Муса, куллахум ярзуна анни хатта арза анхум. Сен ошол коомго айткин, алар менден эле разы болсо, мен алардан разымын деди. Алла Таала бизге кандай тагдыр жазган болсо, кандай иштер берген болсо, байлык береби, кедейлик береби, оору береби, шулардын баарыга биз разы болсок, Алла Таала да бизден разы экен. Эне алар разы болсо эле мен разымын деди Алла Таала. Биз Аллахтын разы болушуну билишини кааласак, Аллахтын иштерине, тагдырына разы болсок, демек Алла Таала да бизден разы экендигин билишибиз керек экен. Руя анна Муса алейхиссалам кала: Я Раб, дуллани ала амрин фихи ризака хатта амалаху. Муса алейхиссаламдан bir күн Алла Тааладан сурады: Я Раббим, мага айтып берсең, кайсы ишке өзүң разылыгың бар? Ошол ишти айтсаң, мен ошо ишти жасап жүрөйүн, өзүңдү разы кылыш үчүн деди. Алла Таала вахий кылып айтты: Инна ризаи фи кархик. Менин разылыгым сен каалабаган иштерде, сен жаман көргөн иштерде. Ва анта ла тасбир ала ма такра. Сен каалабаган иштерге, жаман көргөн иштерге сабыр кылбайсың, разы болбойсуң. Башыңа bir оору келет, bir кайы келет, bir капа келет, ачарчылык келет. Ошондо разы болсоң, мен деле сенин разымын деди да. Ошон үчүн мен разылыгым табыш үчүн сен ошо өзүң жаман көргөн кыйын иштерге разы болушуң керек. Аллахтын тагдыры ушул экен. Аллах Таала ушинтип тагдыр жазган экен мага деп.
Burada bir peygamber şaka ile Allah azze ve celle al-cu' açqa қалғандығыдан, кедейлігіден, бит басып кеткендігіден Алла Тағаладан налып, даттанып 10 жыл сұранған екен. Şu bәлелерді менен жоқ қылшы, шунан мені қалас құтқаршы деп. Бірақ Алла Тағала дуасын қабыл қылбаптыр, жооп бербептир. Дағылы ал пайғамбар сұрай бергенден кейін Алла Тағала айтқан екен. Сен қаншаға чейін даттанасың, қаншаға чейін налисың? Сен неме мен тағдырды баштап жазғанда эле мынтип жазбай кийин жаздым элем. Илгертен сен тағдырын ушинтип жазып койгонмун. Асман жерди жаратыштан мурда сен тағдырын ушинтип жазганмын. Менен ушундай өкүмдөр, ушундай тағдырлар өткөн. Dünya жаралыштан мурда сенин тағдырың ушинтип жазылган. Эми мен сенин тағдырыңды өзгөртөм деп, дүйнөнүн тағдырын биз бүт өзгөртүшүң керекпи? Сенин тағдырыңды өзгөртүшүң үчүн көп тағдырлар өзгөрүлүп кетиш керек. Себеби жазылып калган, аны өчүрүш үчүн дагы көп нерселер өзгөрүп өчүрүш керек деди. Сен менин жазган тағдырымды жакшы көрбөй, өзүңдүн каалооңду жакшы көрүп атасың. Мен өзүмдүн каалоомду кылбай, сенин каалооңду кылайынбы? Деп Алла Таала хитап кылды, итап кылды. Эгер дагы бир жолу ушинтип ыйлап дуа кыла турган болсоң, сенин намыңды пайгамбарлардын катарынан өчүрүп коёмун деди. Ошонон кийин анан ал пайгамбарда экинчи ошол сурабай койду, дуа кылбай койду. Мейли, мындан да жаманыраак тагдыр болсо да разымын деп, аны разы болгон экен. Ушундайын бул биздин башка келген бардык иштер бул илгертен жазылган. Асман жер жаралыштан мурда биздин тагдырлар программа болуп жазылып калган. Анан бекерден бекер эле кайгырып, андай кылсам болот эле, мындай кылсам болот эле деп ар кандай кайгырып, ойлонуп, капаланбаш керек. Аллахым тагдыры ушул экен деп разы болуп, сүйүнүп отура берсек, Алла Таала өзү жеңил кылат. Мисалы, мурда бир киши Муса алейхисаламдан сураган экен. Аллах Тааладан сурап берчи, менин ибадаттарым кабыл болдубу? Кабыл болсо, жакшы кабыл болсо дагы күчөйтөйүн дегенде Муса алейхисалам сураганда айткан экен. Ал сенен сураган адам канча ибадат кылса да баары дозокко түшөт. Кабыл болбойт деген экен. Ана Муса алейхисалам ал кишиге келип айткандан шундай деп айтты Алла Таала дегенде, ал киши күлүп туруп, "Я Аллахым, я Раббим, мейли, мени жок жерден жараттың. Дозокко саласыңбы, бийишке саласыңбы, күйдүрөсүңбү, жок кыласың өзүң ишиң. Дозокко киргизем, күйгүзөм деп өкүм чыгарсаң, ага да разымын" деген экен. Бул Алла Тааланын өкүмү. Жок жерден жараткандан кийин кандай кылса ыктыяры бар. Разымын ага деле деген экен да. Шундан Алла Таала айткан экен, болду эми. Endi мындан буяга ибадат кылбай жата берсе да, жата берсин, мен аны бейишке киргиземин деген экен. Себеби ал менин өкүмүмө, менин тагдырыма разы болуп атат деген экен. Шундан биз тагдырыбыз жакшы, жаман Алла Тааладан деп разы болуп отура берсек, иншалла акыбети акыры ал жакшылыкка айланат экен да. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Alloh Taala shul o'qlama o'zlarida jurakka singuvchi paydo keluvchi mavzulardan qilib, Alloh Taala bardığımızın жүрөгүбүзгө сабырдуулук, разычылык киргизип, өзүнүн тагдырына, өзүнүн өкүмдөргө разы кыла турган бенделерин катары кошуп, шундай акырына жакшылык менен бере турган болсун. Аллах